Yes, abakunzi b'Intare Official rero mukomeze mukubwe neza kandi mugire impagarike n'ubugingo. Ndemeza yuko ahangaha nzanye umukomando, muraza kumva amazina ye, yagira mu gisirikare niyo yabereye mu gisirikare, igihe amazemo n'imitwe yakozemo. Numwe mu bakomando bari bakomeye muri Wazalendo, ariko afite aho yavuye, abamwigishije igisirikare n'uburyo yaje kubihindura. Ye nitwa Clever Bemba, nkora ku Intare Official. Intare Official abantu muyikunda mwese, reka mabwire ko abasuhuza, reka manzi yabasuhuza, asuhuza abakubona ahangaha kuri kamera z'Intare Official, manzi abasuhuza. Muraho mwese. Yego barikirisha. Ni ngewe bita Sindikubwabo Havugimana Justin, nkaba narakoze mu mutwe wa FDLR mbere, nimwo nagiyemo ndi umwana, nangije mu myaka 6 mvamo ngora mu mutwe gwa Nyatura, na niho navuye mu mutwe gwa Nyatura nza muri M23 none reporting. Yego muri wenda ayandi mazina waba ufite utavuze wenda ayo ngayo, nta zina wenda baba bakuzo cyane cyane abantu bo muri Bashari Mokoto? Na amazina mfite nayo ngaho Sindikubwabo. Izina se inyanumva avuga Dubai ni jana? Ni Koroseni. Ni Koroseni? Yo yari Koroseni yawe, ariko abantu bose bari bakuzi kuri Dubai? Yego wagiye muri FDLR ryari? Nagiyemo muri 2000. Muri 2000? Muri 2000 niho yagiye muri FDLR. Aba muri FDLR waje kwivamo ryari? Narangije mu myaka 5. Ruwango 2005 niho wavuyemo? Navuyemo muri 2006. Na gatandatu, nuwango ni imyaka 6. Nyuma waje gukomereza urugendo rw'igisirikari he? Navuyemo nja muri Nyatura. Muri Nyatura wayigiyemo, wakoranye na bande, byagenze gute? Nakoranye na General Jean Marie. Wakoranye na General Jean Marie? Bonani. Jean Marie Bonani. Wabaga muri escortage ze, wari ufitiye grade kwanza muri Nyatura yo kwa Jean Marie? Ndi Lieutenant Colonel. Lieutenant Colonel. Wari udeployinze agana he? Ndeployinze ari inani Igashuga na muri Azanuza Imacumbi za Kinyana na za Butimbarongi. Wari uri commandant bataillon, wari commandant brigade, wari commandant secteur? Ndi commandant brigade. Wari commandant brigade. Brigade yawe niyo yitwaga? Brigade yanjye yitwa Bao. Yego. Abo mwakoranaga hariya wenda brigade, iyo brigade wari ufite commandant secteur wawe. Commandant secteur wawe yitwaga nde? Ari yitwa Okoka. Yego. We yari deploying secteur yabaga he? Secteur yabaga Kivuye. Ariko muri aya ma brigade cyangwa ama bateau cyangwa ama secteur, aba commandant secteur waba wibuka ni nk'abandi? Uwa mbere premier commandant secteur ni bizirimwe abagabo. Bigira abagabo cyangwa? Zirimwe abagabo. Yego. Uwa kabiri ni Okoka. Uwa gatatu ni Kivuruga. Uwa kane ni Nyeganyega. Yego. Uwa gatanu ni Bigira abagabo. Bari ufite ama brigade, ama secteur 5? Ama secteur 5. Muri abo uvuze harimo ab'Abanyarwanda? Nta munyarwanda urimo, musibye abanani Jetruwa Muvoma Sego Kayembe niwe munyarwanda. Kayembe se burya ni umunyarwanda? Kayembe ni umunyarwanda? Yego. Na auditeur witwa Bonere. Namwitaga Bonere. Yego. Na Nuza na Murindabigwi. Nibo bari mwico cyabo. Aba bafite amagrade? Murindabigwi ni colonel, niwe commandant Sego secteur. Na Nuza na Bonere nawe ni colonel, ni auditeur w'icama ca ANCDH. Yego. Wigeze wenda nk'i brigade ya wigeze uhangana na, ajya wambwiye ko ari commandant brigade, wigeze uhangana na M23? Twarahanganye, twashiraga imbere tukajya kurwana. Mwarwaniye nkahe aho mwarwanye na M23? Mu Runyoni. Twagwane no bana ndasiga no masasu. Na masasu? Ikirebe. Kona hano yano yose na masasu?
yinjiriye muno ndi kubona buriya dore iri ni ibyuma bashize ibyuma bari barashyizemo harimo ibyuma umwo ye nani kacitsemo akaboko none se waje gufata icyemezo cyo gutaha ute? nabonye ubuzima bw'ishyamba kubera ko yuko Jamari yari ari hamwe na FDLR ku bari nabasize aho mu iryo shamba aho bita Ironga ubwo mbonye ubuzima bumeze nabi, ishashi n'umunyu bari kuyigura. Reka niyerekeze ahantu hari abana bato ubona yuko bari kwiga utuntu tw'uturirimbo, ariko aba bana nk'uko mubareba ni abana bari baraje barwaye bwaki. Komisiyo y'igihugu ishinzwe gusezerera gusubiza mu buzima busanzwe abari ingabo, aba bana barabakira. Aba bana murabona ko bakeye rwose, bambaye neza, ubona ko ari ba bana rwose babereye u Rwanda. Muri aho mukomere cyane, yego ko mutari kuririmba. Mwanyweye igikoma? Mwanyweye igikoma maze mwambwire. Mwanyweye igikoma? Cyari kirimo iki n'iki? N'ifu ya sosoma? Kera muri Kongo mwanywaga iki? Muri Kongo mwanywaga iki? Nese ninde wanywaga akanyanga? Simwayibonaga? Simwajyaga bazibaherezaho? None se ntabwo mwayinywaga muri yo? Barayibimaga? Nawe urwagwa? Ntabwo twabaga twishaka. None se kubona mumeze neza? None se mwaje mumeze uti? Mwari mwambaye utwenda tumeze gutyo? Ni bande batubahaye? Metrese? N'udukweto twiza gutyo? None se muri Kongo mwambaraga inkweto? Oya muvugisha ukuri, mwambaraga inkweto? Zacitse? Mwabaga hehe muri Kongo? Mbwira, muri Kongo mwabaga he? Urahazi? Hitwaga ngo iki? Muri Kongo? Aho mwabaga? Igoma. Ababaga i Masisi ni bande? Ni mwebwe mwabaga i Masisi? Yego, ndikubona mwana udukobwa twiza, sibyo? Hari ubwo uzi imyaka ufite? Ni zingahe? 5. Naho uyu afite imyaka ingahe uyu? 7. Naho ufite ingahe? Ufite ingahe? 10. Yego, wabaga muri Masisi? Mulikuwa naishi Masisi? Mulikuwa naishi wapi? Nyie wote mlitokea Goma? Na wewe uko Goma? Goma mulikuwa naishi quartier gani? Baraka, Aveni Baraka. Quartier? Awe Ndosho, Mugunga, wapi? Lake Vere. Lake nyie mulikuwa mu Lake Vere. Baba balikuwa Mugunga ni bako wapi? Gaho mubyina none twongeye twirebe. Ibotangiye kurabura yambaye bote. Ibotangiye kurabura yambaye bote. Murakoze mukanya murajya kumereza ku biryo. Murarya iki? Ni iki? Mwaramuriye? Murya n'inyama burya? Ariko ntago mujya murya imineke n'amatunda. Murabirya? Ntago murya amatunda se? Abarya amatunda ni bane bashyire hejuru. None se ko ndi kubona ari mwese abandi ni wowe utayarya wenyine, kubera icyo utayarya? Warayahaze?
ehe mwese murya amatunda n'imineke ngaho rero nizere uko mu kanya muraza kuma ku muceri sibyo urama kwitunda ninde sawa okay sawa murakoze rero yego aba rero niba abana n'ubundi naberekaga mwabonaga ko ari abana beza abana bamaze kuba beza rwose bamaze murakoze cyane Imana ibahe umugisha uko munabibona rero abakunzi b'Intare Official ahangaha namaze gutembera ndi muri cya kigo n'ubundi cya Mutobo aho biteguye abashyitsi bagiye batandukanye abashyitsi baturutse bagiye guturuka mu bihugu bigiye bitandukanye byo muri Afurika ndetse ibihugu by'i Burayi ndetse no muri Amerika aho baje kureba uburyo babandi bitandukanyije n'imitwe yitwaje intwaro y'abacengezi uburyo babaye ubu ngubu wenda murabona ko bakeye gusa wenda nk'abakunzi b'Intare Official ndaza kuganira na bamwe kuko hari amakuru mfite ko hari uwitwa Dubai wabaga nawe hariya mu biriya bice bya Zabibwe nawe n'umwe wakoranaga n'abandi ba Tokyo niba bicobokeye ndaza kuganira nawe nimara kuganira nawe murumva yuko ibyo ni ibintu n'ubundi biri buze kuba binejeje mugenda bandi kuganira nawe ibyo rwose turaza kuganira nawe n'abandi bose muraza kubibona kandi murabyumva iyi navuga ko ari introduction y'ahangaha imyiteguro ubundi urabona ko ikomeje harimo abana navuga bato abana bagiye batandukanye ubona yuko urabona aba ni abadamu bari abadamu b'aba FDL babandi babanaga nabo mu mashyamba urabona ko noneho barakeye babaye beza mbere bambaraga ibintu by'ibibote n'ibindi bintu bigiye bitandukanye ariko ubu ngubu urabona rwose ko amasura yaragarutse bya bindi babagamo baririmbo za kinyana n'ahandi hagiye hatandukanye ubu ngubu rwose ubona ko ibintu byamaze guhinduka hari abagiye bataha mbere yabo ubona ko abo batashye imbere yabo imiryango yabo bongeye kuyigarura aribo bamwe n'ubundi murabona abangaba mubona bambaye inifomu b'abanyeshuri aba ni ya miryango yabo yongeye kugaruka kugira ngo ize kwiga murumva yuko ibingibi bivuze kubigaragaza ko ni ibintu bitabasha gukorwa ni ibintu bitabasha gushoboka ni ibintu rwose ubona yuko kugira ngo bizashoboke biba bigoranye ariko noneho ahangaha urabona uburyo bakeye bameze neza bamaze kugera mu Rwanda rwose urabona ko n'abasaza nabo ku bijyanye no kwiga ibijyanye n'imyuga n'ibindi bigiye bitandukanye ntabwo babitaye inyuma murumva ko ibintu rwose aho bigeze ahangaha muri ba bandi n'ubundi basigaye bari iyo hirya mu mashyamba biba byiza nabo mubashishikarije n'ubundi mukababwira mukabasansibiliza abantu bakiri iyo ngiyo nabo bagataha murabona murebe abo n'umukecuru imvi zaraje n'ibindi ntera araheze mu mashyamba kandi yari umusirikare nawe urumva yuko yagize uwo muhate wo gutaha urebe nk'abo basaza abo ngabo ni babandi bari baraheze muri ariya mashyamba ya Burundu ariko ubu ngubu bakaba rwose bamaze kwitabira ubona ko bahagurutse bakaza bakaba ari ahangaha mu gihugu cyabo ubona ko rwose bameze neza ibintu byamaze kuba byiza ibintu byamaze kuba uburyoshye bakunze b'Intare Official rero reka tubashishikarize kuza gukurikirana n'ibintu byose uburyo biri buze gukurikirana ahangaha abashije kugera muri Mutobo ndabakurikirana reka niyerekeze ahantu hari abana bato ubona yuko bari kwiga utuntu tw'uturirimbo ariko aba bana nk'uko mubareba ni abana bari baraje barwaye bwaki
komisiyo y'igihugu ishinzwe gusezerera gusubiza mu buzima busanzwe abari ingabo. Aba bana barabakira, aba bana murabona ko bakeye rwose, bambaye neza, ubona ko ari ba bana rwose babereye u Rwanda. Muri aho mukomere cyane. Yego, ko mutari kuririmba? Mwanyweye igikoma? Mwanyweye igikoma maze mwambwire. Mwanyweye igikoma? Cyari kirimo iki n'iki? N'ifu ya sosoma? Kera muri Kongo mwanywaga iki? Muri Kongo mwanywaga iki? Nese ninde wanywaga akanyanga? Simwayibonaga? Simwajyaga bazibaherezaho? None se ntabwo mwayinywaga muri yo? Barayibimaga? Nawe urwagwa? Ntabwo twabaga twishaka. None se kubona mumeze neza? None se mwaje mumeze ute? Mwari mwambaye utwenda tumeze gutyo? Ni bande batubahaye? Metrese. N'udukweto twiza gutyo? None se muri Kongo mwambaraga inkweto? Oya muvugisha ukuri. Oya muvugisha ukuri, mwambaraga inkweto? Zacitse? Mwabaga hehe muri Kongo? Mbwira. Muri Kongo mwabaga he? Urahazi? Hitwaga ngo iki? Muri Kongo? Aho mwabaga? Igoma. Ababaga i Masisi ni bande? Ni wowe, ni mwebwe mwabaga i Masisi? Yego, ndikubona mwarabaho udukobwa twiza, sibyo? Hari ubwo uzi imyaka ufite? Ni zingahe? 5. Naho uyu afite imyaka ingahe uyu? 7. Naho ufite ingahe? Ufite ingahe? 10. Yego, wabaga muri Masisi? Mulikuwa naishi Masisi? Mulikuwa naishi wapi? Nyie wote mlitokea Goma? Na wewe uko Goma? Goma mulikuwa naishi quartier gani? Baraka, Aveni Baraka. Aveni Baraka. Quartier? Awe Ndosho, Mugunga, wapi? Lake Vere. Lake nyie mulikuwa mu Lake Vere. Baba balikuwa Mugunga ni bako wapi? Ngaho mubyina none twongeye twirebe. Ngiye kurabura yambaye bote. Ngiye kurabura yambaye bote. Murakoze, mukanya murajya kumereza ku biryo? Murarya iki? Ni iki? Mwaraye muriye? Murya n'inyama murya? Ariko ntago mujya murya imineke n'amatunda. Murabirya? Ntago murya amatunda se? Abarya amatunda ni bane bashyire hejuru. None se ko ndi kubona ari mwese abandi ni wowe utayarya wenyine, kubera icyo utayarya? Warayahaze? Mwese murya amatunda n'imineke. Ngaho rero nizere uko mukanya muraza kuma ku muceri, sibyo? Urama kwitunda ninde? Sawa. Okay. Sawa, murakoze rero. Yego, aba rero niba abana n'ubundi naberekaga, mwabonaga ko ari abana beza. Abana bamaze kuba beza rwose, bamaze. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.